Gikuyu TV thaa imwe cia hwainĩ. Mamwe marĩa tũkũharĩrĩirie nĩ atĩ mwana wa kũhonokia atetwo nyeki-inĩ kũrĩa mwena wa Juja, naguo thukuru wa Gathĩrimũ Girls kũrĩa mwena wa Kiambu gũkĩrĩrwo. Hatirĩ ũndũ ta nganja njanene ya Kĩawara njanene yarĩte mathĩra Nyĩrĩ o nene ya Mũng'aro TV Gikuyu TV na ciĩgithi cia wagĩrĩru wa thauti na mĩhũmũ nĩ ITV-TV.800 na gũgũthomera njĩtagwo Moses Kanyira. Mwana ũmwe wa rũkenge nĩarĩkirie gũkorwo akĩhonokio kũrĩa mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa gũtetwo nyeki-inĩ. Andũ mega nĩo mathire maoya mwana ũcio ũrĩa gũkinyĩragia na rĩu nyina ndaramenyekana no macokeria Ngai ngatho tondũ mwana ũcio ndauma na thĩna. Okay, kwa majina naitwa Caroline Wanjiru, simu na Madam Chief, Madam Sara akaniambia hii ya kanisa ya Catholic kuna mtoto ametupwa na yaonekana kwamba mtoto huyo hajakufa. Tukakaribia tukamkuta na kweli kabisa tukaona mtoto hajafa. Tukamsaidia kuwezavyo tukamchukua na tukasaidiwa na akina mama wenye walikuwa karibu wakatupatia mashuka tukaweza kumfunga. Kisha tukaprovidiwa na gari tukapeleka mtoto mpaka hospitalini. Ndipo sasa kufika huko aliweza kupewa first aid, akaoshwa na daktari na mshukuru. Okay? Alifanya kazi nzuri. Kisha hata akaendea nguo mtoto wake nyumbani akafunga huyo mtoto. Then from there tukashughulika tukaenda mpaka police station tukaripoti tukapewa ubinaba. Haya mtoto alikuwa amefungwa na bag hizi bag tunatumia siku hizi kubebea mizigo. Alikuwa amebebwa na hiyo na alikuwa mtoto kijana na tulipofika hospitalini alikuwa na kilo 3.1. Kwa hivyo alikuwa mtoto amekomaa, alikuwa amefika wa kuzaliwa. Hili tendo ni mbaya, mtoto wako hai na ikiwa mimi mwenyewe sikutupwa, kwa nini nizae mtoto ni mtupu? Njia ziko za kupanga uzazi, mtu aulizie aende hospitalini asaidiwe. Na hata pia ikifikia kumezaa mtoto na shida zimekuremea, ni vema kuongea na watu wako wenye wako tayari kusaidia na utasaidika kuliko kutupa mtoto. Kutigana na hiyo sia mwana usiero na lema sia na mara kama na shite mahite mokoro mai kama na todo mwana usiero ya gatuika unokono wako no waguteithia kana teithia tũrore konyi kana na korwo agĩteithia bũrũri. Na thukuru wa airĩtu wa Gathĩrimũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩĩkoretwo aceke nĩwagũkĩrwo gũgĩtuĩka kũrerĩkana nĩwahũthĩrire mbeca ũru iria cionganĩtio harĩ gũteithĩrĩria kũhurũkia nyina wa mũrutwo ũmwe wa cukuru ũcio. Ndeto makĩria reke tũmĩamũkĩre. Mimi mwalimu aliniambia hajapata pesa yoyote, pesa hazikutolewa. Na sasa mtoto yangu alikuwa anaambia kuna deni na alikuwa anaambia atafukuzwa shule. Wazazi wa Gathĩrimũ Girls na kuna pesa tulichangia mtoto mwenye baba yake aliahidi, tulienda mkutano ya midterm tulienda kuchukua watoto. Sasa mwalimu head teacher akatuambia kuna mzazi ambaye kuna student wetu hapa mzazi wake ameaga, kwa hivyo at least tumchangie kitu. Tukatoa na tukapanga laini na tukatoa pesa tukitangia, ambapo nilienda mpaka hiyo mazishi. Kwa hivyo niko na kweli hiyo pesa tulichanga na nikaenda hiyo mazishi na nikahakikisha, na sasa ambapo sijua ilichangwa na akahesabu hapo. Kĩndũ ta nganja tũgĩtigana na icio nĩ atĩ wagi wa mawĩra no ũthiĩte na mbere kũgũmĩra namba nene ya andũ gũkũ bũrũri-inĩ. Ndeto ĩno noguo ĩrĩ kũrĩa mwena wa Masai Mara kũrĩa gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ iria ikoretwo ikĩgunĩka na ũtari mwena ũcio wa Masai Mara rĩu mawĩra mao makoretwo magĩcoka thĩ na magĩthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka. Na gũkĩrĩ ũguo rĩu nĩ gũthondeketwo kana nĩ gũthundũrĩtwo mũbango wa gũtigĩrĩra njamba njĩthĩ makĩria ma 1,000 mwena ũcio nĩciakorwo igĩteithĩka na ndeto ĩkarekererio nĩ ũmwe wa arĩa mathaganaga mĩhang'o ya njamba njĩthĩ mwena ũcio wa Masai Mara nĩwe Daniel Safia.
course I'm a youth. Yaani ngumu kuamini but I'm a youth. Nikasema inclusion in decision making, I totally agree with you. Decision humekiwa for us and not by us. Nikasema unemployment, serious challenge, especially for the African youth. Of course, lazima ziko limited, sawa. Then we talked about the skill gap. Unaenda kwa school unafundishwa tour guiding, unaenda kwa the ones that come from us. Number one, as young people we lack consistency. Ukweli ama uongo? Next year ilikunywa maji. Tunaanza kupanda miti kwa mashule, tunaweka media. Hiyo miti as a young person. If you forget everything I said today, hairstyle yangu, remember this one. Hakuna opportunity utailetewa uambiwe Soila shika. Who is the best? That's just the reality of where we are. Continent yenye tuko, there are limited opportunities and multiple talents. Andika kama una record. Lakini ukweli ni kwamba we lack proper coordination for collective action. Tukitaka kujiorganize kama mayouth, kila mtu anataka kuwe chair, kila mtu anataka ku person. Mimi nimenyimwa coordinator kwa hii group, naenda na form yangu. Then the funny thing, we ignore the main issue yenye ilifanya to organize in the first place and we start competing against each other. I have nothing against you. If you are West. Ama wacha nitoe example ya wangu Kara na Nolo Legenda. And you're very proud to say that Carol Lenyanya. And you know the loopholes to be exploited, to be missed. Anyone and everyone in power who want to use us for their own agenda. Politician akikuja anasema ni viongozi wa youth. If our youth can organize properly for a common goal, which is the youth agenda, create more opportunities, ensure that we are fully included. So siseme mimi nilisomea law, sitashughulika na health. Unaenda your local health clinic, umepata hatuna daktari, hatuna madawa, but you're like, hiyo ni kazi ya manage yourself. Forget it. Hata ile kazi unaajiriwa, you serve who? Others. Ukiajiriwa ranger wa conservative, unakuja kuserve wanyama, unakuja kujituma. It's never about you have a seat. Simuonyesha ile constitution wa mara hawezi kuwa ranger. Haya, tukutigana na hii cia kuria Maasai Mara mbeũ njĩthĩ. Ingĩrĩga mbere gũteithĩrĩria thutha wa njamba njĩthĩ ingĩra to njamba njĩthĩ arĩa mathiĩte na mbere na kũrwo nĩ mawĩra bũrũri-inĩ. Na ũguo nĩ wega ta rũhonge rwa kũrĩa Maasai Mara gũkorwo rũkĩrora ũrĩa njamba njĩthĩ ingĩkorwo igĩkĩiyũkio. Turamenya njamba njĩthĩ icio gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ 100 harĩ bũrũri, na rĩrĩa njamba njĩthĩ iraiyũkio maũndũ makoragwo makĩrĩ mega. O rĩrĩ gĩthagathago gĩa COVID-19 gĩthiĩte na mbere hingo na andũ makorwo nĩ mathiĩte na mbere na kũnyarithĩka andũ kariganĩrwo mũthenya wa ira president augire gĩthomo gĩgacokererio ũrĩa kĩrabangĩtwo mweri wa Januari. Na okay, napenda